Weh, phone gaming baru ni banyak gila free gift. Ini dia Nubia Neo 5 GT. Design nampak mahal dan ada gaming vibe terus. Paling best bukan phone je korang dapat. Ni Nubia GT cable, free Nubia GT parts, siap free magnetic case lagi weh. Bukan tu saja, siapa beli di All Gadget dapat extra free gift lagi. Yang paling kempak, dia ada built-in cooling fan. Main game lama-lama pun tak panas. Siap ada 550Hz GT triggers. Tap response memang laju macam phone gaming mahal. 3i RGB light campur dengan fan RGB memang nampak ganas. Powered by MediaTek Dimensity 7400. Gaming smooth, multitask phone steady. 1.5K 144Hz AMOLED display. Scrolling smooth, gaming memang padu babe. 50MP AI triple camera pun masih cute untuk ambil gambar. Bateri 6210 mAh, support 80W fast charge, charge sekejap terus boleh hidup balik. Tak ada kamera bump langsung, letak atas meja pun tak sengit-sengit. Main game lagi rasa sedap sebab grade yang steady. Dengan free gift semua sekali, memang berhala gila. Kalau korang cari gaming phone baru, Nubia Neo 5 GT ni memang korang wajib try. Harga bermula dari RM1799. Ingat, premium gift box ni one stock last year. Siapa cepat, dia dapat. Korang tak cukup bajet, jangan risau. Dia ada menyediakan ansuran serendah RM101 sebulan, tanpa deposit, tanpa penjamin. Hanya perlukan IC dan slip gaji saja. Cepat, roja All Gadget sekarang. Staf usaha kami akan bantu korang sampai dapat. Jangan lupa like, follow dan share video ni.